May kompleto ni inyang March 5 ing demolition dareng lumang stalls king Uptown Market king Tarlac City. Agpangyan king report na ning city government lalam ning City Engineers Office. May gumpiseng demolition ninyang December 3, 2025 bilang parti ning pamagsadya king pamanalakad ning bayong palengke aasahang maging mas masalese, mas malinis at mas moderno para kareng manyali at magtinda king syudad. Kapag nasaning proyekto ing apasanting ing pasilidad dareng Pipanyalwan at mas apasik na nga ning kabiyayan dareng magtindang Tarlakenyo. Samantala, amuyutan nala ning city government ren publiko na antabayanan la ren tutukipang update king progreso ning construction ning bayong palengke. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.